Muraho neza, nitwa Ndikumukiza Samuel Jesse, ngiye kubabwira akamaro k'amazi. Ariko ntimwibagirwe gukora subscribe, share na like. Uziko natabara amazi nayo azagutabara. Uziko ibintu byose bibaho ku isi bikenera amazi. Amazi ari mu bintu by'ibanze dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uziko ubuzima butagira amazi butabaho? Ntabubaho. Nubwo tuzi ko amazi ari menshi ku isi, ariko iyo twakoresha twebwe nk'abantu, burya ntabwo ari menshi. Hari amazi aturuka ku mvura, hari amazi aturuka ku migezi, hari amazi aturuka ku masoko, hari amazi aturuka mu nyanja. Nta mazi nta buzima bwaba buriho. Ese wari uzi ko imishinga yo gutunganya amazi kugira ngo agere mu ngo zacu tuyakoresha ari meza ihenze? Niyo mpamvu dukwiye gufata amazi neza. Amazi akoreshwa tuyanywa, tuyakaraba, tuyakoresha isuku, nko gufura imyenda twambara, guteka, kubaka n'ibindi byinshi. Ese ibikorwa remezo byakorwa nta mazi ahari? Ese ubuvuzi bwakorwa nta mazi ahari? Oya, dukwiye gufata amazi neza. Amato azana cyangwa atwara ibintu anyura hejuru y'amazi, ndetse hari ibyo turya byinshi biba mu mazi nk'amafi n'ibindi. Niyo mpamvu dukwiye gufata amazi neza. Amazi ni impano y'Imana twahawe, ntabwo dukwiye kuyapfusha ubusa cyangwa ngo tuyamenye. Amazi ni ubuzima. Nta mazi nta buzima, nta bururu nta cyatsi.